Die 7 dae. Hier is 'n rympie, die luiaardse week, wat jou oupa Grootjie seker al geken het. Elke maandag maak ek klaar, om elke dinsdag te verjaar. Woensdag is ek siek, donderdag werk ek niet. Vrydag is het slamse kerk, en wie dit drommel kan saterdag werk. Sondag is het weer kerk. Met slamse kerk word 'n kerkdiens van die moslems bedoel. In Engels is daar ook 'n rympie oor die dae van die week. Die een word al honderde jare opgesê. Monday's child is fair of face, Tuesday's child is full of grace, Wednesday's child is full of woe, Thursday's child has far to go, Friday's child is loving and giving, Saturday's child works hard for a living, and the child that is born on the Sabbath day is bonny and blithe and good and gay. Wat beteken die woorde? Monday's child is fair of face, Maandag se kind het 'n fraai gesig. Tuesday's child is full of grace, Dinsdag se kind is fyn en hoflik. Wednesday's child is full of woe, Woensdag se kind is vol droefheid. Thursday's child has far to go, Donderdag se kind moet ver reis. Friday's child is loving and giving, Vrydag se kind is lieftallig en gul. Saturday's child works hard for a living, Saterdag se kind